Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku-channel, ulike ividiyo, ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane kwethu sikubhekela-ke nje egamekweni ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Ingane kwethu kule video etrendayo ey'nkundleni-ke zokuxhumana, ividiyo ebuhlungu ngendlela emangalisayo. Kule video kuvela-ke owesilisa obedlwengula umfana okubekwa ukuthi-ke umfana lo akakwazi ukuhamba, ukhubazekile, wazalwa nje ekhubazekile. So kule video kuvela umfana ekhala lo mlisa lo emmele ngemumva emdlwengula. Ividiyo ngey'ngane zakwethu nginayo ku-WhatsApp channel, sengivule-ke i-WhatsApp channel ku-Trend TV okuzokwenza kube lula ukuthi-ke makukhona-ke ividiyo mhlampe-ke esuke itrenda ukwazi ukuthi-ke uyithole khona kwi-WhatsApp channel ku-Trend TV. Ngena kwilink lapha ku-description bese-ke ikuphosa phakathi kwi-WhatsApp channel bese-ke uyakwazi ukuthi-ke ubuke le video. Like ividiyo, usubscribe ku-channel, ungaphinde-ke futhi-ke ucommente kwi-comment section, just ukuveza nje uvo lwakho nokuzwakalisa imizwa yakho ngalolu daba. Ku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngilethela-ke iy'ndaba ey'trendayo usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukufike ufollowe i-WhatsApp channel ukuze ngaso sonke isikhathi nakhona mangifaka ividiyo bese wena uthola i-notification ku-WhatsApp wakho, then bese uyangena ubuka lokhu engiyobe ngikufakile ngaleso sikhathi. Ngibonge ithuba, ngibonge ukuthi nginibukile, siphinde sihlangabezane ngokuzayo.